سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي Alhamdulillah, sudah selesai agihan 300 naskah Al-Quran di Madrasah Tahfiz Anasari, Kampung Kumloa, Daerah Snow, Wilayah Krati, Kemboja. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dijalankan. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah.